Najpoznatiji hollywoodski par Angelina Jolie i Brad Pitt jučer je tajno stigao u Sarajevo. Na sarajevski aerodrom sletjeli su u 17:57 i nakon toga nastala je prava misterija, ali i potraga. Ekipa Hayat TV od samog dolaska tragala je za informacijama, doslovno kopala i svaku informaciju koristila kao kockicu u mnoštvu rasute slagalice. U potrazi za informacijama naišli smo na desetke lažnih, na umoru takvih dođe i ona prava. Angelina i Brad su u Goraždu. Saznali smo jutros u 10:30, iako 100% nepotvrđena informacija, ipak smo odlučili uputiti se u Goražde. Evo i. Nakon ovog trenutka počinje paparaco potjera, baš kao da smo u Hollywoodu. Nakon 30 kilometara negdje između Goražda i Višegrada, tačnije u povratničkom naselju Međeđa, susrećemo se sa hollywoodskim parom licem u lice. Zahvaljujemo se osoblju UNHCR-a koji su nam dopustili da snimamo Angelinu i Breda, i to sa jednim uslovom, a to je da ne možemo dobiti nikakve izjave. Kako smo kasnije saznali, jedini zahtjev slavnog para za učešće u humanitarnoj akciji i posjeti našoj zemlji bio je da se za njihov dolazak osigura sve bez prisustva medija. Angelina i Brad posjetili su ovu gospođu. Zove se Sabina i budući da je jedna od prvih povratnica koje je upravo UNHCR pomogao, upravo njena adresa bila je odredište slavnog para. Ja nisam znala da će doći. Rekli su mi iz UNHCR doće neka posjeta, ali hajde neko. Kad su došli stvarno, noge mi se odsekle. Kad kažu hoće da upozna jednu hrabru porodicu koja se vratila, koja ima djecu, koja se bori u stvari. Živi u Republici Srpskoj, ali su ipak Bošnjaci. I tako, eto, djeca mi idu u školu, tu smo. Koliko god neko smatrao nevažnim informaciju da je ambasadorica dobre volje UNHCR-a Angelina Jolie sa svojim suprugom Brad Pittom posjetila našu zemlju, ovo je ipak breaking news u cijelom regionu. Informaciju da je hollywoodski par u iznenadnoj posjeti u našoj zemlji prenijeli su i neki svjetski mediji. Ekipa Hayat TV-a se zahvaljuje svim kolegama na informacijama koje smo razmjenjivali punih 24 sata. Posljednje kažu da su Angelina i Brad Pitt napustili Bosnu i Hercegovinu, a spekuliše se da je njihova iduća destinacija Dubrovnik. Opširniju priču možete pogledati u nedjelju u Glam Blamu. Yeah.